He ingoa motuhake te koha atu nei a Ngāti Whātua o Kaipara ki tētahi momo mokomoko hou kua kitea. He momo tata kore hāhā te Woodworthia Korowai, ko tōna toru te kau o tōna momo e ora tonu ana i ngā taipū o Muriwai. I haere atu a te ao mārama ki Muriwai i te whai atu i tēnei mokomoko. He mokomoko kua tapaina ki te ingoa Māori. Kua whiriwhiri mātou i tērā ingoa korowai nā te mea, ko te korowai o te tonga. Tēnei. He mea hāngai te ingoa nei ki te āhua o te mokomoko. So he's got a regenerated tail. Kia titiro koe ki te tuara o te mokomoko rā āhuari te pea ki te korowai. If you see the animal, it's got quite often quite distinctive stripes along its back. I ngā tau e rima kua mahu ake nei, i ātaranga hau a Rickson me ngā kai pūtaia o te kaunihira o Tāmaki i te mokomoko korowai. Hei tarātau ko te uru o Tāmaki anake te wāhi e ki te ai tēnei momo. It's pretty special. It's only found in a very niche area out here on the west coast. You can see we're out in a coastal duneland system, so that's its niche habitat. 3, 2, 1. Tētahi. He ranga hau kua ki te ake, he toko i tira wātu, te mokomoko nei. So that gave us enough data to calculate how many animals are living within the 3 grids we've got here out in the dunelands, and that calculated to about 32 animals. So not huge numbers, especially when this is pretty much the best population out here at Muriwai. E ai kia Patterson, kua roa te iwi e mahi tahi ana me te kaunihira o Tāmaki makaurau i roto i ngā kaupapa tiaki tai ao. He hononga whai hua tēnei. Mō te nuingo o aua tau, ka tautoko mātou o te iwi i ngā kai rangahau, me ā rātou mahi i roto i te ngahere, ki te taha one taha moana nei. E mea na ngā kai rangahau, hau ngā te taha ki ngā kirehe, ko te tangata tonu te hoariri matua o te mokomoko korowai. Nō reira e ngana ana rātau ki te whakatū rāhui ki runga i ngā taipū o Muriwai, kai ngaro tēnei mokomoko, pera ki te moa.